Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ino video speciali ya humbenuliani andi za kitabiko ko ziloko mwori ijomkinisha ukana wenji wa hanyu nga mfikiri ukana ila dini hauzi la ziwaridi vahanu nizo kazi jawaridi hata asulan shangi na ukana zila kitabiko ko wanduwa juha waziparisa no wabae ne makoko no wanduwa tongo urenga wehenda wanduwa fikiri ukana ila dini enongo ya mando wanduwa jambo ukana ari wenji wa hanyu mabila ukana kari manumshe ulondolani mrumshe ulondolani ekawa vire mizimera uri mrumeola kaja mbirilia ti masurufu ti telefoni ti banongo toka uyonti yabo kawa vire mizimera rujumavala ye manumshe uo halalishiwa harmu silamu ngujojoende hata himrume ya jinike la haula la quwwata illa billah adani mabila ukana ka izonrabo manumshe harmu silamu yeka jiuji twaliki yokeja ya harmu silamu harmu dini hatu harmu silamu nsujuwa harma dini ndwajina shahar musilamu wa mwanamshe weka jiujitwaliki zendongo nazi hundre mankomi hata ikajiujitwaliki wa izo mango zandrabo alafu ya kitabiko kwa ya ukanakari mrui ulondolani atuni kwa masurufu hawe mrumahe yatuhumpara yatuhumkalkwile katumfanya hata mbanongo toka uyonti timna mnabwara wa mzevija timbanongo toka uyonti hareba mwanamshe langu jojuende ajitwaliki ndata mrumbajina ndadia mdole babu bai izo ndrabo woushi za tuwaridi hata bahanu hata asulan harmadini hatu kaiti ye manamsha ukana jitondolani yo kaiti yokana ye ya jinike yengena ye fursa yokana ye jitoliki bahari mrumeka tujibwana he mrumamrati yokarjahani ya muslim ye kana manamsha itinze ndola ya rohondolani yongila dhimu ya vile harumanzia ndaru urjoka uzivumbwa bara ye kakaja vile harumanzia nzima harumanzia zinzondaru yabo izondrabu ye manamsha uongendolani baisho hafanya mahaho au hende hajinika wanru 15 hiyo izo zina she mwanamshe uonge dolani kaja twalikiwa yeke mwanamshe ye mrumme kaja mtwaliki atowe makalima kana bomrumche tse utwaliki hau ya mrumia mro za tunonda kana kaizo kweli yawe mwanamshe uonge dolani yeke mwanamrumme haropule ze twalaka halo libera ukabana ngabo wandome wapewa jiro kwa benze wapule ndongoza twalaka kwa tinaze nchile za ukana ungale mwana wandu au kwa ati haruma hawe amani au ngwa ujuma utsimbe mwana wandu la izaibuna suwe mwanamche ola asahe ya mabudugana bokana baikatandol baingu nakana kansuta nini mret ngena uguguru yabukana mwanamshe ngeladhimu wandu hakadhu kadhu wa uislamu mhalalisha yatinze ya pulezo talaka yekaza kadhu kazijamkini chokana ngajwa kanga baadhi ya makadhi walionamba iza relasio za uanzani na kufami kwa naanza wa pulezo talaka baishwa watundo rukana kakweli ye mwanameola katuma ngalia ye mwanameola ngutabishe mwanamshole majasa onrenko miyo ye mwanamshe naombe kana kaboka tsina kaushinda bahiba ndo anzani bakishondo lani bano ngamunesha ruma jahannama ukana tsina kaushinda nimnikeze hakiza ha ye roho yangu isaiminyeha zembia nrendazo zisazitumba mpaka nsuona nzi hawizo ya nrendazo bahiba okanende ndrege bani hangu mfano hawende ndrenge ye mzaza hangu hawe mwana nsuta hatsina ushinda bainga makadhu kana kwa benze wa puleno ngozaili wafanya ndongo wahili hatazi mwanamcheka tukuba no usilamu kadhu ye bana madabano kaja halalisha ukana ya zingare mwanamshola force ya shahar majahannama hilla la radata asulan alafunga bakatu kwa benzo puleze zetwala kanongo zaidi usibabu yokana ngo namba izare laso ila fami hau manzani yekakazi jamkinisho hakadhi mwanamsho wa ukana wendo mahakama ye mahakama harumu silamu wa halisha otoze tolaka yekabo mwanamshe kujabira ye mrumeka japuleze tolaka kujenda wazita hakadhi kujazita wa mahakama yabo wenga wendolani bo mwanamsho hangu baisho ye mrume haola kwa biri mahaho ye mrume ola kaja parohu para kaja parohu ere hata thumuni ngawe ndolani naam Mwenyezi Mungu katira dhine mrumeola ye masurufia tohuni nka yauma riziki ujoni ki waihorendao Mwenyezi Mungu katumona hajitozema ye mrume huo dhalimu ngudhulumu na Mwenyezi Mungu ngujohuni kai haki yao kana ngudhulumu nguhundo maaswi naam shao pando ukana haringa wena liberite ukana wando za mrume ya ulole la hizo kazi jawaridi hata bahano asulan yabwe maana mimi namwambia one ndabwe ukana ngamzijuo wami tinjia haroma deba za helio najua ndongoza helio za jihiri na tuunda na hunda ka yemna para yemrume anabekana kalala mimi njamnika talaka hata asulan na tunde mwanamshe bakanizo kulikaja nikatalaka sasirambila harmosi la mokana ne mafundi watu aribala mrubo bera mizimiraro mrukajani kwa masurufu ti apele abwe mruwo katindolani ne kajani kama masurufu ngojo wende wa mpare ndo muzisi alafu wa ujinga wa mavulini
dini harmo Uislamu karti hanabo kabati ndongo za hili hata atrizulani mwanamshi hamando ibahan wajura hamanda abo mathalan waisha kitabiko ko za hili waja wazifanya bati ukana utundu ujwa ukweli wasa ujua ukanga wasurle terenga ni mrumeola ye mrumeola kaja unikaze twalaka wasa wenda watsa hamria hulola hasibabu de kitabiko ko hiyo yabo hamba ukana yabo ye mrume uo ye mwanamewe wabili woi wakabatu tahatwalaka do ukana ya sorenge mbavalizi ya joenza hende astaghfiru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nam wakabatu tahatwalaka wakaja hulola kutindolani ekahufu emrumeola wa mandola hafu ngojonja idani au kana kaja unikaze twalaka shawe mnyumini izo zina nkaba dezidu yabo uzienshi ukanga harmo situation hiyo au izo zina nkaba wakauzienshi yesolisio do kana mrume ngorenge mbavalizi ya rambio ya tawe kaitoka hahujilo dahoni ekabodo mjilo dahoni ngorenge mbavalizi habu mwana mshohango ramendo tawe wende wastaghfiru Mwenyezi Mungu hezina za kaujiri yabo wende wataheze twalaka husoni mrume hawe mahakama haukadhi ngo wakati yobakishe miezi miraru ivire wakati yo kaisa iviri yabodo wakati ujo wende watahola wende wambiziwa ye mahari hela honi kangojo mnika Allah ya ukakaja hulola ilati mahari zilazina ula ujinga wabhirabu ngabo andrika ngwa jua usitwese helio shangwa sawo iduku kwa twambio wanaume haukani ngojo kakomwari karudo tsa karatasi mreonizo kana bala koli mrathalekio sheka mrambila kana waranti wa yabo sisi wamini yabo ngono kana mrumezo nizo yafanya shema namshengujo kana kaja ni kwa talaka yabo helio kena umkinisha hata sulana ngabo nokta muhimu nanzoni wadhuhishe bana yeke mwana mshihaba ukana hani kwaze talaka yemrume hamba izo ndrabu kaja mnikaze talaka si urenge mirongoze hemrume shatele mwanamshe haukano usilamu ujailia ukana ze talaka ngizo omihononi ho wando umeshatidondo washa yeke mrume ola ngwabondrabo ola hamwambia mrume chokana hamtaliki mrume ola ngwabondrabo joza na Mwenyezi Mungu ngujo muhasibu yede akawisharo mazina yede ujukunda maansi shasi karenge mirongoze ya mrumshe na lile na shemeze nkodo na labe amini na renge mzohafu ya reme ukana kweli mrume uo hamtaliki mrume amba kana kaja mtaliki raili mrume ngenamu hamba ukana yeye kaja taliki mrumshe sekangwa mbondrabo shongasha hahe yede ujo hasibu la hosono Mwenyezi Mungu shasi karenge mirongozi ya mrumshe kana hamba ukana hatalakiwa raili mrumenge hai hamba ukana zondrabo ye mrume uo mrumshe uo njamtaliki wewe mwanamme kahulo la mrumshe ye mrumshe ule hende hajini kama mrume hende hajini kama na mtinamba mrume hende hajini kama mrume hula baho wewe hudaza husidu kukana baba haino kututanrongoba wose hende hajimbiza ngawe dhamana hoso ni Mwenyezi Mungu ngawe dhamana hoso ni Mwenyezi Mungu wajua zendongo za helio wewe mwenda mwikaunga wena uonifu haya wewe ujua uriajise wewe ujua hushtaki haufurize talaka shokana hari ngotongo bakisha helio wabekana babahi uongewe nge Marekani hasenda jini kama mwana mmeho yapo mimi kazi jani husu la zihusu mrumshaho ende hafanya zina ngodazo yapo kazi husuje na wengo kubadukana kujamnikaze talaka raili ngo kubadukana kujamnikaze talaka yapo uonge harume zima yao yapo haina zijiri ngawe dhamana kaujokana ngaba jihiri uzina kuturiajise kuna kaushinda uriajise mwanamshe mzungu yatona dini yatohushila mbabahe timzaza hitimrito kauyonsi waenda wafurza talaka mkana baraka utawe ajali shoka na ngotungo usaidu kubulie hariwonge Marekani bawe wenga komoreza honga zendao ngombulio harijao la tijao naam Mwenyezi Mungu tukwasibu umrumshe geladhimu mnike masurufu geladhimu mzili umharazi zezembi umamrishe zenjema yekaze ndongo hizo zonse pia umharamisha zo humzili liazo yeye Mwenyezi Mungu tuvalimu ngena ze haki za hosoni mawe na nawe bangana za haki za hose mwaboge bomana ma hautawe kamamba hautawe sharisha Mungu bochojoka ushinda watarumola mrumshe ola mwana mzungu yatona mbaba yatona mzaza shahaina nzaonda hunu yabodoka mdokana baraka upuleze talaka yenu kutwa muhimu talaka ndokana baraka bakomori simpaka sinyatwiri wala timpaka kadhi au mahakama mwanamme hoto ambao kana tihutaliki bomrumshe talaka nzima au talaka bila talaka ndaru yode zitawaru muislamu timpaka wanzi sinyatwiri wende watahe kadhi wala yakumbiza hula wende wamnike la baisha hoto pare mwanamme mwambe kana kai mwanamsho wote mtaliki nziva mana wahe jao na jao yoiswi au hurumu mruti mpaka kadhi wala mahakama wendo ebo kudona nronji kwa ndujo kondani wandunga mana ubala ndawena ye mrumshe mramba kana si utaliki ye mruka jure utaliki mrumshe zo utaliki yebala mpaka kadhi alafu la gugurula kare mpaka wende watahe naibul kadhi tijina kadhi na prokureri na jumhuri na mahakama tiji ulawushi zobti muhimu harmosi la mutalaka wede mrume do utamka makalima wambe ukana utaliki mrumshe yabo izo zisibwa kana baraka yabo wambe ukana iyo kitabi koko tena kitabi koko za tuwaredi hata bahano
we mwanamshe ngawendolani kuna kaujwa ujini kaze talaka harma usilamu. Ye nukta muhimu ya satena ngabu wandu wenji walwe na umavu marifa hau mavu dini hau ile wa unai hau wafikiri unai waona ukana kariba la mrumshe kangena nkudi zenkudi za hezi sazi hisa yabodo ukana regemba nguoba la homba sabuni homba javeli homba essence homba yabangwena jisila yalla narende baba laba hena jisisa ila izo ndrabo woushi raili we mwanamshe kujaela yabo wewe kuti mtoharifu kuti na dhuraya ukana uswali abungo swali na nkudi kuti na dhuraya ukana uhondana newe ne mrumaho izo nongo za ndrabo kazi jawaridi hata bahanu hata usilwa ukana ukaimtoharifu do ukana wende waele sha ukana mrumengo hambe ukana gari yabo zenkudi sazi hisa renga gashi mbaga zuwali uvulize yabo usinge utoeda mu yabo bae la iyo kena utosha izo nongo za ndrabo yo mengo ni madhambi mahu ya mwamba ukana ngwendelo mwanamshe na regle au kana ngwendelo mwanamshe na regle na nkudi ya mengo ni madhambi mahu ndono kabisa. Mwenyezi Mungu aliponesha Arabu maana ni mwambiaoni da ukana izo nongo kaunga mzikomio ngazinjiri yao ngamzijuo wandu waniparamba bano tongo ulila na umwambia kana izo nongo za ndrabo ndo ukana barakani subhanallah bizari mrumengo subiri mifumiraro haumwizi kutunda na mrumshe shaze nkudi zazi ya kutushinda bwa subiri diminuiti hausenki minuiti enda jitahirisha haja shaina kati enze nkudi joji zabala ndo kana uzingara ubaibwe mwana mshola kana tuona kala mwana msho utona dini uliona mavu ilmu harmu islam ukana kabodeja yalla bismillah bamunga mtaarifu la hawla wala quwwata illa billah. Alafu mwana mshika mathalan hunri harmu sitia sehelio ukana ngawena zenkudi uhundana nawe naye mrumshe dawe ne mrumme mhasu Mwenyezi Mungu mfanye madhambi maho kayo mengo ni madhambi maho ukana kari hapo ngoje kaenda waelewe nkudi mbili wende wajumshanani wende waeleze nkudi zila za regle ya mwando urohe uje utebote ne marashi urudi tena utuweze nguo wende mshanani wende waele hapa laba ino ngwelo janaba yakado handanira ngwenshi ngwelo nkudi ya bilinu jana izo nongo za ndrabo ekezi ndo hutwa hujihiria ngotongo uyela myelo mzima ustaghfiru Mwenyezi Mungu au kana abaza jihiri zo zijihiri nai mengo ni madhambi maho shoka na ngwelo nkudi ndaro hankudi mbili izo kazi ya harmu silamu kana baraka yo kitabi koko Allahumma zinkudi zizia raili kujenda wayela wajitahirisha yabo mwana mshahaku kuti mtaharifu ukana uhunda na dewe mrumaho yo haramu tena haramu wala baishe mrume uhurema faso haho astaghfiru Mwenyezi Mungu utipoye mrumaho huasu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baya umengoni mwe madhambi mahu nukta yararu muhimu dokana bo wanashohatu vanze mrumaho hata mbokana bo mwana mshahangu ukiharuma zamreze mrumaho umtoe inam yeke mrumaho hafu kati radhi nawe humheza usi uhandongoza tuladhi mdongoza kisharia ngomtimbeza ibu nasuya yabo amba ukana shonga hubamba nam shoka na bomana mshahangu mrumaho nguzingaro force ya ukana uyahubirli harumanzi ikao Mwenyezi Mungu haramisha bahongo kubani wambe ukana kariyo irja bahari mrumaho ukana ngujuka uhufurizaze talaka tawa bomana mshahangu uti mtoye mrumaho wasu Mwenyezi Mungu beka hutoye mrumaho wasu Mwenyezi Mungu kutina ujo uhunra neka hu khalifu ya mrumaho kutoye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngojo hunra ye mrumme uhunra na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na bakaye irja hata shokane mrumme ngukubali kubirile ila nzia kwa Mwenyezi Mungu haiharamisha au ngukubali ukane mrumaho ya kuendele na bonga wena nkudi izo kabati bahano bomana mshohangu ya wahalalishi wabaisha huone mrumme ngutapalo ngojo hunra nzia ubire ya ukana msise temperature shokana ngukubali ukana uhunra na bonga wena nkudi uhubirili harumenzi ya ukao Mwenyezi Mungu haiharamisha kuti na bahano wahalalishi wabaisha majahunra kwa mnyebo mwana mshohangu tawa ajali mrogoze makalima mema astaghfiru Mwenyezi Mungu bemrumme juo waonda wala wandome ka mwanzo kuzinga rumhono hende harume jahannama chatide mbebo shamrumme mwanzo kuzinga rumhono hende harume zembebo ngojo hambia ukujo subiri ngojo hambia ukana tawa bayo haramu yano mengoni mwe madhambi maho Mwenyezi Mungu haziharamisha zinungizo clear harume Qur'ani zinchino kwa nguzo na mbalbala ngojo humakinisha roho ya hao ngojo helewa shaula wanzo kuzinga rumhono hende harume jahannama wangujo hurema faso habo hata yambe ukaneka kuja kubali ngujo hurema voriza za talaka zonraru yabo kutumanza yabo jauna jao baho wewe bo utona imani utona uria Mwenyezi Mungu utofikiro musaha kwa itojo mkinisha ukana ngo hondana ndawe naye ngambira uharumu nze uharamu yabo malakul mauti ya kujiri yabo uje ufe harumu mfuwo wa utona umavu imani jo mkinisha umkubalie heze faso hazile na uhambia ukana tawa tena tawa baizo ndongo za ndrabo tena hizo ndongo za ndrabo kazi ya waridi hata
bahanu armo silamu kabati yirja ya ubirila mrumshi haromanzia ya tuladhimu kabati yirja ya huendela mrumshi nakudi yo Allah ze taratibu pianga mjojo uzibira shaharoma zenzia hizo za ukana aringa babu hao yirja bahari mrumengo la ulemengoni awandongo zanrabo mkana baraka bago kaja kauhujuane akauyenshi akaufungaze mfumraneze ya hoa ya garde shahabwa akauria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaustaghfiru Mwenyezi Mungu yabo mgujo subiri umrogoze makalima mema kujamba umrogoze na hii haumpata aibu haujuhe umfedhe ukane mrume wengu anzo nzia ya uharamu jauna lala mrogoze ya adabu na masehi umwesheleze Mwenyezi Mungu umwesheleze jahannama bao inshallah Ta'ala Mwenyezi Mungu jo huwafikishe mirongozi hao hiyo yemjie harumu wa hae eno kutoya sate na ino muhimu deze hitima nizibadiri hitima na badiri bwa komori zilandrabo ushiza tuwaridi hata bahanu na minga mjo ukana ngamzijo ondoro kabisa nyonro ikamhuru bahati mpashia kamjazi paroziona bahanu harumu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam zila kazijahia mahala katika komori harumu zensi za kisilamu pia kujajo paro pashia hau paro won haruma televizio hau paro wisha mahala nikao bwahe ya hitima na badiri ya katika komori yo ala mankuu ya kwani saukana iyo kejawaridi hata bahanu ila kitabi koko usilamu wako jamahala huzi makalo paro mkinisha usilamu toka komori ba usilamu huwa mahala nuwansi pia abu yo dalili ya ukana mwanzuni huwa mekinishe roho ya ukana zinandrabo na sisi wasangasi wahara ukana mkinishia wanje shirki ya ukana wemru isilamu wambukana ngu amini Mwenyezi Mungu ngoronsi hizo Mwenyezi Mungu ya hambia mengonuma ze khatarinku za heze badirine ze hitima bwa komori do ukana wanadamu hapa hainu waransi hizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya hamba nizo mtume sallallahu alaihi wasallam yarambia wadungu za hitimane ze badiri ani wemanda muislamu mtume sallallahu alaihi wasallam arambia ukana Mwenyezi Mungu yeusi harumo wingu wa dunia ye masihu ya mwisado bakana jendo biye udo na ndongo endo bi unuzi solongo ili ni mnike jendo biye utaho msamaha ili ni msamihi endo bi uniombo ili ni mjibu ya mahutajiwo ya hai ngorensi hizo Mwenyezi Mungu yahambia ukana wemrika hurendwa nai hudhulumiwa hutuhumlwa na wizi hutuhumlwa na zina hutsimbeza ibu na suya ngorensi hizo ukana ujuhe masihu urengeze ndogo zao zonse pia uzinike Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uaminu kana Mwenyezi Mungu ujo hujibu kutu amini kutune imaniyo shangu amini zila zako kwa hona mbaya huambi hari hitima na badiri zitona hata asila Mtume sallallahu alaihi wasallam yamrumsha haisha hatuhum lana zina karja poresha bokan hari hasumu hitima na badiri hareme wala wanrika watu yamrumsha na zina kabarja poresha bokan hari ma imamu wane wa janambanu ngikopora hitima na badiri karja poresha fahanu kabokana we matabi hawanru itoka uyonzi wa jana hitima na badiri shoma hiju la utobakisha komori bahiba zila ndrabu watu zirengano wabaye wao no wakoko shazila tinongo hata ngizo hata asula na harmosilamu yabonge minga mwambie kama ngoja mbokana osha hitima na badiri zile zo waridi zile zo kodi zo usibu yaboyo dalili ya ukanabo zo kodi zo Mwenyezi Mungu hamba mtume de hamba ugangi wa usibu yaboyo halali ya yo usibu yaboyo halama ya ukanabo uyo halali zile zo waridi bahano ila dini zile zijana mtume zijane maswahaba hone maimamu yomane hauzila zipwa bahano harmosilamu yo dalili ya kamili bomri islamu arguima wamba ukana husomo hubirishoni ngawe na akili Mwenyezi Mungu honi kankili ngefanywa hazi ngo himo subuti ujinka arguima wambie mrukana sho bala hitima hizo kweli yabu hiyo dalili ya ukana wamba ukana hitima kweli yabu hiyo kweli zozi waridi ila bola mtume damba redo mahelila raba ukana wewe rendo na hii hukazwa wiji hudhulumiwa hutimbweza janga ranchi hizo mtume hamba zilo sirizo mporta ranchi hizo Mwenyezi Mungu hamba zilo mporta urengezila za heza irasineze kwingi wewe bomanda muislamu ambao kana ngawe na dini ngawe na imani muhonko jafa kuna uamini zo Mungu na mtume uhambia sheba hanu jo aminu kana yedo ya hoge jo ujakai kibala Mungu jo hujibu deka mpaka huono hari shurufa na sharifu harengeshono de shireme harma mpiki harenge buhuri bala ulado katulo na imani uamini kabala kweli Mwenyezi Mungu jo hujibu shakuti na imani ukana kahuju haye masihu huombo Mwenyezi Mungu jo hujibu wa Mwenyezi Mungu de hamba mtume de hamba shatilami mtume de hamba ukana Mwenyezi Mungu yuona haya yeke mtu ana haya hajusemanza ngumuombo ya ukana Mwenyezi Mungu yamrejeze maji yamrejeze mihono ya himiru wa mtume de hamba kutina uaminifu shango amini izo sharifu ola ya rithi na kokwa hina mbaya nguzo Mungu ya hamba na mtume kutuzamini idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
habibu mtume sallallahu alaihi wasallam kana iko watu wanahangua huzisami ukana ngami karibu na ondondo kabisa ujibu da'wata ad-da'i idha da'an gamjo jibu ya dua ya mwenye unimea kahanimea falyastajibu li ngena wanitoi warenti zo ikauti waharaziza na watawe mipiki bayo mimi nchibitini naomba wafanye na wataweze buhuri na wataweze hitima na watawe maasi na watawe nongoza uharamu za ukauti wazililia wafanyeze ukauti waamrisha wayu'minu bi warudi tena waniaminu kana mimi ndio mfumi wao na waniaminu kana mimi ndio nemi nitarume namna nanza na waniaminu kana ngamjo jibu za dua za warenti za harara la'allahum yarshudun takwenda wajuhuko hawana lesada kutuamini Qur'ani mpaka mpiki na buhuri za tuwaridi hata bahano mpaka sharifu wajomozeza kabufunde banu zinu hambie system ino wewe mtume da janio hauso haba hawide imam mwane yazin hulani zade yatujukuna arugima sha arugima do kamba hitima yusibu alafu yote muhimu ya ukana muamini zinu ikao mimi ngani mwambiaoni zote muhimu wanda wene mapesa yao kurendwa nai ranti hizo Mwenyezi Mungu yahambia hizo mtume hambia uziremedingo uaminize mazarifu hambia wa usilamu hambia ukana mria dhulumiwa wodua yahe yoyo henda direct baisha kafiri kaba ya dhulumiwa na ronda nai ya uomba dua Mwenyezi Mungu ya kuikubali si ukana Mwenyezi Mungu balangu jibu nawe dua adili for Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dua ya mria dhulumiwa ronda nai yoyo henda sampursa ketina hata dutu ngiona ukana Mwenyezi Mungu jibu wakati ajoka utaha na wakati ajoka wana maswila shaho jibu yongu jibu sampursa ketina dutu alafu kutuamini mpaka buhuri na mpiki ya bodo bahanu wewe imani hao wenda la hoda honi ulala ure marogo kabala bahi dua hangu sikubaliwa la haula wala quwwata illa billah alafu ngamambokana yote muhimu rengezi nini hambia waishia Hassan kujaishia Husaini ngojo kufa ngojo hisabula ngojo uzisiwa badeze arugima za hao hizo mkana baraka baba nusondi bani mengoni mwa ze sherubisha Mwenyezi Mungu wekankibu Mwenyezi Mungu kapini sema mrubatsa ukana hauzisa hata ibulisa wakati ya harusu judi adabu Mwenyezi Mungu kaja tumangamiza direct shahamuzisa kazabari ndo harusu judi adabu bahiji ibulisa hajeleza kansina kamsujudi ba humomo hakafuna mihunyambo hamrile alafu ngojo uzisiwa ze badirina za hitima hizo ulo ajali bofundi wasampanyo wa komori wa heusa ze imani za hao za habano mpaka mpiki na buhuri ndo bahano wajuka na aminu kana Mwenyezi Mungu kujibu ze dua za hao waranti za swala za masi ukana wajuhe wa swali ba Mwenyezi Mungu kujiomba ze dua za hao waranti wa aminifu mtume sallallahu alaihi wasallam yawaambia ukana mria dhulumiwa yarenda naye Mwenyezi Mungu ukawazima na yeye ujibu ze dua zake waziranti ngo huamini unompiki wajani waneze buhuri wajani hizo wewe de ajali bofundi ulo ajali wasampanya ze imani za watu na wazaza hatu na makuko hatu na wandu watu bila shioni bana kamjome ngoni mwaze ndongo za bizarre ya ukana mangale komori kamdo parisa mkomori mruso mabadi na hitima yoto ndokana ula mrumbaye wenji wala mrumbaye ulo na maho lati mrukao hasomi hovo nze hauda no mafundi watu wanakosoto kana dada wabai hali na za kitabu kwa zile tongoende abonge waishia Hassan kujaisha Husaini ndize mali zao renga ze mali zao bahari ukazonrabo hurenda nai ubuha arudhi wende wapare sharifu jomnika envelope ya milhoho unsome badiri na buhuri na jao ngojo hasibula waweche ijomkine cheka tinenzamba ubanu kuja kauzi jokana zilati ndongo kauzi waridi hata bahano shanga mina uyakinifu ya ukana haba haino kusa hujua huundu mruha hubenulia kutu amini zini nuhambia wenda enda tahema fundi warajine kaunga wena uaminifu hujokana wasomo wamaramu kwa josubuti waende wahutiharu majahannama wahambendrabu wende wauzise aswili ya badiri na hitime zilanda hubi wakati uregezo jujuhambia waishia Hasani kujaishia Husaini uondawe kabati mbujoka uhasibula wadai na mru maudinsi ya kiyama wa muhimu mriambe yote muhimu ya ukana njebanu njeni mnasuhini mregezi ni mwambia ni hata aswilan wa muhimu dokana ni pwegu juko mehangu kwa Mwenyezi Mungu juu Mwenyezi Mungu kana uporoni hasibu kana ibala za barindini wala waangaliaze kiswa za ina mwenzanki ile watu kaurenga zila wakawambia la hata aswilan kujoni uzakana za barindini na tumwambiani hizo sisira soma ratumwambiani hizo riamini hizo rajua rasumisomo zioni ratumwambiani hizo rambila haruma Qur'ani za sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam hizo ni johuzi sio sasa hizo ikao kutuamini ngonda fanye hiyo ndawe na uhayati wao bismillahirrahmanirrahim enda pale mazalifu kumena mfukare kumena
hupe mahambe 10 na mailibu hurishi na jana wende wariuzi sisi wende warangamize zirasi zilo hubu muminazini na mipiki ilomula watondo vizonsi pia mzisakanya zonsi pia hasibabu de doma ijwa heze badiri neze hitima yabo hizo ndizo mwenye muamini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.